od Vukašina, kada ste govorili o tome da hrišćanstvo prvog veka do samog početka nije suprotstavljeno u toj meri direktno društvenim, odnosno da kažem robovlastičkim odnosima koji su vladali u uređenju Rima u toj fazi carstva. Pa svi znamo onu priču kada o porezu, već pričaju o porezu, dakle, kaže, čiji je lik na ovoj novčiću? Pa car. Pa dakle, daj caru carevo, a Bogu Božje. Ukoliko su na tim novčićima, dakle, ukoliko stoji žig, odnosno ukoliko stoji lik carev, cara zemaljskog, pa valjda na svakome čoveku treba da stoji lik cara slave. Tako da... Bitno je u tom kontekstu za prvo kršćanstvo vremena što je zajednička baština, zbilja shvatiti jako snažnu promjenu, a to je sedmozajnih problema katekumena Irineja, Plijenskog i ostalih učitelja, da su oni 4-5 godina praktično prakticirali način života hršćanskoga da bi ih se prepustilo zajednici hršćana. Da se podsjeti obrata, danas činimo obratne pogreške, a to je da uopće bez priprave primamo u sakramente. Sakrament, da se tajne, djeluju kao ex opere operato po vjeri, ali pitanje čijoj. Ako otac majka ne vjeruju, ako krštavaju dijete, kako se on spašava? A to je skrajnjen zaključak. Bitno je da mislim da je ovo vrlo važno, da je otrč razdoblje, zajedničko razdoblje hršćanstva danas vrlo bitno. I sadašnji razgovori istoka i zapada, da kad je crkava, velika komisija i naš vlada Irine i NATO članovi su te komisije međunarodne uvijek govore i događaju prvih 10 stoljeća što nas je povezivalo. Jer to je hršćanstvo izgleda autentično, a dalje na polog ide krizi, pa pogotovo na zapadu. Kod nas, na primjer, u liturgiji je zadržan taj deo, liturgiju oglašeni liturgiju u Venu, znači svi oglašeni izađu... Ali kod je van? Samo što ne postoje ovdje. Ne ide van. Ne, kod je van, nikod ne ide. Da. Ja ne više kod iš van, sve odiš van ovaj mišljenje. Svi govorio biti neće si ne. To inače izgleda oglašeni ostalo, to je oni koji su se oglašili Boga, koji su verovali Boga, nisu postali jevri ili su ne smatili Bog Izraela je univerzalan, ali postoje dva savjeta, savjet sa Noem, to je za cijelo čovječanstvo i postoji savjet. Prvo da se izvijem samo, ako ne vidim da koncizam, imao sam ovo napravan put, ponoći smo došli s prizima, tako da smo došli kakvi su uslovi za putovanje. Znači, proste, do godine, ako Bog da u prizim, da treba je ovakav stol. A ovaj tada u Jerusalimu. Bilo bi jako lepo da se tako nešto zamislim, a da nisam siguran upravo s tome što nije bilo nekih zaista problema koliko je to realno. Iz perspektive toga što se da vidjeti tamo, uvek shvatam sve te naše priče, naše razmišljanja nekako deluju, ne znam, pomalo, nemojte mi pogrešno shvatiti neodgovorno. Dakle, govorimo svima nama, mislim, govorimo o ome čime se bavimo svakoga dana. Prvo da vam zahvalim na pozivu i da vam zahvalim što ste temu formulisali na tako slobodan način, zapravo na tako mističan način. Danas, više puta smo čuli ovu reč, danas je ona nekako kompromitovana i kada se govori o mističnom, govori se uglavnom u kontekstu nečega što je iracionalno ili što je čak suprotstavljeno razumskom saznanju, nečemu što je suprotstavljeno na način, dakle, niže od razumskog saznanja, nešto što je ispod razumskog saznanja, praktično mističko je danas postalo sinonim za sujeverno. Što je naravno, kad govorimo o hrišćanskom kontekstu, o istočnom hrišćanskom kontekstu, pre svega krajnje prosto pogrešno. Zašto? Mi zaista naše iskustvo Boga, naše bogosluženje, koje je zapravo naše iskustvo Boga, nazivamo mističkim. Ali da istovremeno, i to veoma učestalo, i čak u samim liturgijskim tekstovima, nazivamo i slovesnim, i druga još jedna reč je beskrbna služba. Sve to stoji zajedno. Dakle, mistička, slovesna, bukvalno logička, dakle logikilatrija, to je reč koja stoji u osnovi, logična služba i beskrbna služba.
I sve te stvari su uvezane u jedan kontekst koji se zove liturgija. A liturgija je opet reč koja znači, kao što znate, zajedničko delo naroda. Liturgije su bile u antičkim polisima javne službe. Dakle, to su bile liturgije. Mi naše bogosluženje ne zovemo teologijom, ne zovemo jeologijom, nego ne zovemo, dakle, božanskim dejstvom, ne zovemo sveštenim dejstvom, iako se pitanje ne koriste, već pre svega zovemo liturgijom, dakle, delom naroda koje je razumno, koje je bez krvi zato što je razumno i koje je mističko. To što je mističko, apropo tema o kojoj govorimo, prosto znači da je vera, odnosno tajna, tajanstvenost, ambijent celokupnog našeg života, pa i našeg saznanja. I da se u taj kontekst koji se zove tajna uklapa sve ono što mi činimo, je prosto, pa bukvalno tako, da je vera, da je tajna ambijent onoga što mi jesmo i onoga samim tim onoga što mi činimo. A na polju prosto znanja, šta to znači? To je nešto što ima direktno, čini mi se, posledice za našu neku društvenu angažovanost i verujem da upravo to ono što je motivisalo prve hrišćane da se na taj način bave društvenim problemima, dakle, kao prosto pitanjima života. To znači da se mi u našem životu upravo odrećemo pretenzije na apsolutno, u smislu da ga porobimo i da ga kao takvo, kao nekakvu definiciju ili kao prosto nekakav sistem predamo drugima i da oni time što potpišu to, prihvate, ne znam, izgovore, postaju zapravo posebnici apsolutne istine. Tajanstvenost iskustva Boga nam govori o tome, nam ne govori o tome da je ono nestvarno, upravo on je stvarno. Mi govorimo o tome kao o životu, mi govorimo o našem odnosu prema Bogu kao o razgovoru lice k licu. Ali nam to znači da taj razgovor nema za posledicu da mi Boga svedemo na ograničene kategorije našeg razuma i na ograničene kategorije čak i našeg života, koje su mnogo manje ograničene možda od kategorije našeg razuma, ali da i kategorije našeg razuma i kategorije našeg života možemo da uzvedemo u sferu božanskog života, koja je apsolutna, jedina u smislu da je neiscrpljiva, da je u potpunosti slobodna i da u potpunosti sve sfere našeg posla i našeg života može da oslobodi. Eto, prosto to je, čini mi se, ono što zaista učenje čini bogosluženjem ukoliko je ambijent našeg učenja ova želja da u odnosu sa Bogom opitujemo tu slobodu koja nam je pripremljena, tu slobodu koja mi hrišćani zovemo, ne znam, carstvo nebeskim, tu slobodu koja je smisao ovog istorijskog toka o kome je govorio i rabin, koja je zapravo suština biblijskog pogleda na svet. Prosto kasnije, ako ne bilo tako pitanje, naravno, nastavio. Samo ako mogu da vrlo zanimljivo. Tamo kad kaže Mojsije je razgovarao polomakane panim, kako bi živili, onda je jasno da nije. Ali panim, to je odluči. Međutim, nim je također unutrašnjo, što može da se prevede u jednom izvjetskom smislu prisutnost sa prisutnošću. Za nas će biti vrlo značajno. Tu kada nam ovo uzeti priliku. Kad se govori, postoji možda nevešt slovenski prevod koji govori o toj neku, koji zapravo sublimira čitavu tu neku predtradiciju, dakle, biblijsku, a to je, govori se često Bogu kao onome koji je blagoutrao. Dakle, to zvuči ovako malo, čak sad kad se govori utrobi u srpskom jeziku, kada potpuno... To je vrlo logično, zato što kada tvorac stvara sve na početku, ili u prvoj knjizi stvaranja, stvara ređu, a čovjeka stvara tako što je izdahnuo, što mu udahnuo duh. To znači, kad uzmete da duvate sada, prvo izlazi dah iz vas, ide i onda se on negde u određenoj posudi umiruje. Sad to reći nefeš, dolaze po koje reći na paš, to znači smiriti se negde, nefeš. Nešama, duša od dah i duh, ruah od, ima još dva nivoa. Sad da ja pričam hebrejski, a razumem ga na arabskom. Elhamdulillah.
od čega početi? Da li od ovoga našeg početka ili od onoga početka koji je vezan za stvoreni svet, koji pošto ne predstavlja početak stvoritelja, jer je stvoritelj bespočetno živ i beskrajno živ. I to je ono ime. Ikra bismi rabbika allezi halak. Imenom Gospoda svoga, koji stvara, čitaj, uči. I faktički ne bih imao šta da dodam. Imenom Gospoda svoga koji stvara, čitaj, uči. Kada učiš, nemoj da zaboraviš Gospoda svoga. I to je onaj početak koji je Bogu znan. Ovi početci koji su nama u svim ovim predigrama, predrasudama, predznanjima, informacijama koje su nam dolazile preko interneta i svakakvih drugih mreža ranije postojećih i Bog zna kakvih mreža koje će postojati kasnije, koje zapletu, vrlo retko raspletu, procentualno u odnosu na svu ovu našu brojčanost i kvantitativnost u bilo kom pogledu, procentualno vrlo niske uspešnosti, sve svodi se na tu rečenicu. Čitaj,